Assalamu alaikum. Sakitane live meɗen on mi hewrike on fof maccala e goto. Sakitane live meɗen on mi hewroɗo Bari Bobol Islam, mi hewroɗo Souleymane Diallo depuis Danemark e Adama de la France e joɗoriɓe ɓen Laguine e Sénégal. Kadi mi hewrike ɓe ɗo kadi plus particulièrement hedde Dakar on to ha Kermassar e wontirɓe ɓen kadi sengo Amérique on to kadi par ce que mi weltanike onon kadi message ji moɗon ni ko sakketoron ɗo meɗen metti umpodirede ha feƴƴiti kerol mais alhamdulillah woɓɓe moɗon mi wawa jabagol wata on hawju wata on mono kala kadi ande mo mi wawali jabade si addanilam message ande haray miɗe occupé si ɗum non feƴƴi mi hewro kadi wontirɓe ɓe dinguira ɓen kadi par ce que mi yiɗon makko baɓe men ɓe dinguira addanɓe lam message weltanilam mi falano jouinde audio ji mabɓe ɗin ɗo kono mi acciri noon tum mi jouinoya no gasa prochaine fois so ɓe addi tan wilam ma so ɓe addali en tout cas ɗo mbiɗe weltaniɓe ɓe addi ɓe adda mi andi ko won kon feƴƴiɗo jaka no wodi makko baɓe on ɓe encourage ade golleji ɗin si ɗum noon feƴƴi mi hewroto ɗo wontirɓe sigiri ɓen kadi mi addanama ɗo kadi yewtereji ko woni sattediji ko sukaɓe won feƴƴinirede sigiri on toon par rapport e imposanede waɗanede piiji gonno ko tawata yiiɗa yarlaki ɗum noon fof mi yii gollinede engal yoɓe ɗum fof mi addanama yo Allah dandu en bone fimuɗum mi hewroɗo kadi ɓe pita ɓen kadi almamiɓe men e makko baɓe men wontirɓe hedde sengo pita on ha hedde laabi on Mamum Dalaba fop Koundara Télémile doctoraɓe fop mi hewroɗo kadi par ce que mi yiɗo Cheikh Mohamed Baylo addan ɓelanɗo message ji waji lan kadi ɓeyditanlam ɓen noon kadi miɗe hewroɓe weltaniɓe si ɗum noon feƴƴi en yewte ɗo piiji seeɗa ɓeydodiren faami moƴƴa ko wonon ko yewtude sakitane life meɗen ɗo en ala jutinde Mamadi en yii ko kamɓe woni suɓade hande kadi fi taweteɓe ɓen ka élection ji ko kamɓe woni suɓade hande kadi fi yahayɓe ɓen harasi votama ka élection ji ko kamɓe ibmata himɓe par ce que ko kanji maɓɓe ɓe décidi ka kanji maɓɓe militaire ma ka kanji maɓɓe deka palais yeston hara ko moɓe fala o yo voto ko kamɓe kadi calculata yaltina ina ko kaarijo gañi fop muɗum en yii e kadi en yii kadi nomination o debbo ɗo minneteɗo Dieynabou ɓe guidi yettore makko nen ko Dieynabou honno andinila yettore makko nen ka live ɗo e ɓe nominimo comme in admis ko dans les futures élections tawta ɓe tawoyte ko kamɓe ka biroji ɗumanna c'est à dire on fami ko mi falan ko yewti en fait jonnon on yii campagne de vulgarisation pour valider la nouvelle constitution ko ɓe imposani en kon ɗo septembre o darde ɗo jonnon koɓe validan en koɓe jama on ɓe waɗira to campagne ji ɗin ɓe programme no hande kadi par ce que ɓe décidi ɓe felliti constitution validité Mamadi wonay candidat ɗum noon ko sûr et certain ɓe décidi ɗum noon ko Allah no woni wawɗo moron kata si ɗum noon kadi feƴƴi ko kamɓe kadi suɓoto calculayɓe ɓen ka élection ji ko ɗum ɓe nomini o debbo ɗo ɓe no yewta ko tiiɗi ɓe no yewta ko satti ɓe no yewta ko hulɓini jonnon faami hunde wotere jokkugol Mamadi ko importance kana importance jokkugol mo yaha votanamo ɗon andi sukaɓe waraɓen fop muɗum ko ɓe wari kon ko ɓe feni kon ko ɓe jagguji maɓɓe ni anga liberté total ɗum noon fop yiɗe gandino ka leydi meɗen koye yaw votanen ɓe ɗum noon ka koye gaccu ɗon mais soɓe meɗe landi o si ɗum noon feƴƴi ande hunde wotere bone ɓeɓe wonnoyde voilà Dieynabou Touré merci beaucoup Brooklyn Bari merci beaucoup Brooklyn Bari Dieynabou Touré voilà oɗo bila korojo ɗo mi bloquay mo joni simi lanni par ce que mi yertomo na be makko addilankari na kanko on yafotode na mi yenno mais oɗo somi lanni joni mi daray ɗo commentaire makko mi bloquay mo si Allah jaɓi ɗum mi décidi ɗum non Ismaël Diallo wallahi franchement c'est triste et regrettable ko wonnen ko yiide ka leydi men monsieur Ismaël Diallo merci beaucoup
o yawndo commentaire ɗo mi lanna ɗo joto mi bloquea mo sella parce que min arata ɗo faminana vraiment to kan uditani men internet ɓe fermeta média ji ɗi lagini c'est à dire ko sifa ɓe yimɓe ɗo mi hara miɗe faala ɓe warde taw sifa ɓe yimɓe ɗo layi fu ɓe ɗo hara sifa ɓe miɗe faala ɓe nangude mi média ji meɗen ni fermama réseau sociaux ji men ni fof moɗo no kalede partout ɓe empêchirde jama on partout tawta kala yaltuɗo dénonci woli gonga ɓe nangude on tigiri mi ara mi jooɗo ɗo mi accita tan jiyanni fuu mi ara mi jooɗo ɗo hollugol jama on ko fewda ɗo goɗɗo go ara yalta ko loyina enen fulɓe ɓe accirni wolugol mi ara e juttum mi lannan bilo kam par ce que o hersata si ɗum no feƴƴi fami hunde wotere programme ji buyno waɗede ka leydi meɗen ɗo impose gol ɗo piiji ɗi yaltata accen noon accen ɓuuri moƴƴande en ɓe votude o constitution ɓe votay mo ɗo tum mamadi yalta inna wona e candidat ɗo ɗo e 2026 wallahi mamadi o mbita hunde ko makko o inna o wona e candidat mbiɗe toyi noon allah yo allah dandu e ɗum hara o yaltali o inni o wona e candidat hara ko organisation joni tagi sina ɗum kokone ɓe fof maɓɓe woɓɓe maɓɓe yaltano ɓe inni kamɓe koɓe faala koye mamadi wonu candidat en yi ɗum ko ɗum ɓe faala kamɓe koye mamadi wonu candidat donc immoɗen daroɗen dartoɗen wakkilo ɗen anden ko feƴƴata kon ka leydi meɗen anden leydi meɗen ndi ko enen jeyndi na kamɓe jeyndi laamiɓe men ɗo yimɓe seeɗaɓe no jooɗi e hoore leydi ndi no wadde kala ko faala jama o mo goo ma yeege jama o dogi en leydi ndi jama o ɓittike mamadi wawno aransude ɗum ɗo o aransali o ari o bonni ɓuuri ko ɓe alpha konde bonnuno kon ɓeɗo ko si na allah sali ɓeɗo ko ɓe sakkitorto ko allah wallan ɗon tun gandi à très bientôt fode a Image Diallo o debbo ɗo noon mi woliɗo hunde wotere Jeynabou Touré o mo ɓe waɗi ɗo ɗumanna o yiiɗo ko kamɓe suɓato kamɓe calculata vote ji ɗin fof dans les futures élections présidentielles ko élection no gasa goto ɓe waɗoyta ɗo ko ɓe inni kon dès le premier tour koye mamadi gaño mi hutaki ɗum sen jooɗi keɗo ɓe waɗoya ɗum à très bientôt